Internal Affairs, the financing, the municipal. Ishomero rya Chebambe Girls Secondary School omurembo rwa Fort Portal niryo ryabire rironze rwifutayaisa akaruru kabanyishengero w'eminyeto ahabwabugwa izoba konka hati akarura aka nikija kuba ishomero rya Ndare School omurembo rwa Mbarara Babura nakandi amoti omwe ahari yabo abarikwenda entebeji nagira ngo atagere munonga bwanyuma yo kureba ekihandiko cyo kwindura umwanya ahari internet. Tugenda kutusigaiza yabiro bitaito muno akaruru kano katera beitu mu biro bitaito muno bitusigaiza kutera akaruru nindole ebintu bingi hamtimbagano nibiribata nibyoreka anti venue bakozereki bagichusize. Originally Electoral Commission ekagamba venue ekaturucha leta ibiro byokwezi 17 January yagamba ntujja ku bantu komera Chebambe hari kugambaho n'abanyamakuru omurembo rwa Fort Portal Babura nakandi yashobora ebyo kuhindura umwanya omubiro by'ahamuheru kunukija kubateganisa manonga akaruru kakasangwa Mbarara City kabeireyo obaraba bakachusize mbenda karuge Fort Portal City. They could think of Hoima City, they could think of Kavale. Oba kachali Chebambe oba kagarukira kuri ankole mu Mbarara City. So ebyo bintu bine kwamba be clarifyinga niboleka mazima gali bakaruru baliyo bakakonductinga mu ngeri ekiragiro kikuru ekihanga kikugamba nakandi hona nagira ngo entebekanisa zabo ziteganisibwe okugira ngo tubakatongere rukarara rwabo habar kuja kujumbira mu kutera akaruraka abwaki ne bachuse ekifomba kiha mu Rwenzori mbagitwara inankole rundiki aro intentions ezibaine kuramba genda akaruru kaiba habwo kuba norora register yensinganto. Me personally Babura, I did my best omlanitanika campaign zange kukaguze kufuna register yensinganto bagenzi banga bagenda kutera akaruru bo abahagizi be bashaba abo kwebembera ebyo bururu obweminyeto okukora ahanshongeji because into different social media different letters saturating on the social media kandi ziri mu muntu one of the senior commissioner munanka mu government yetu ya Uganda. So nitukitwara kintu kya kusaturatinga kintu kihikire. So ntwenda turole the Electoral Commission ije tuhereze itwenka abaikaine bali batana hona lebo nakandi Babura turole nti chichi kyenyini nitujja kukomeranka nizo zakabarai kuratwaje kukomesa everavera na mnano bururu no gwensinganga taka kifuniri ekintu kirora cyakora to kwabyo kukomesa ekikozere tikiriyo nikihendekera giro kikuru kihanga. So turi kugambaho n'urukwebembera ebyamakuru ahawe cyanga ecyambend Western Region atujikira Ismail Tahik yahamya okubahindwire umwanya ahawe nshonga zo kwenda kutunga umwanya oguru kumara hamwe n'enshonga zebyo kwerinda na yesere abakanditsi bitu nabo kuja kutera karuru nabahandikiramo abaroha baza kwija Ndare School Stadium ntutera karuru ibirab na munana uko kubanza rwa kashatu unga tujya kutandukana aharwa kabiri twakira abakanditsi na delegates turukora accreditation then izo bari rwa kashatu kutandukana shahemu ndija kutanduka ukutera karuru mpaka kusesha ikuru atujikire yashobora ko enkarara z'abatezi bakaruru nengashe registers ziriho kandi abesimbire nebazitunga registers. We have all the registers for our delegates, and every candidate is going to be provided by a copy of the register. I've already called out all the candidates, and if they reach out to me in Mbarara, they will pick a file of the register. Akaruru komnyeshengero w'eminyeto ahababwizoba nikija kuterwa ibirabiri na munana umwezi gwo kubanza umwaka gwa 2026 amakuru aga gashakwa Justin Nyakisiki tulize gwesebo